Ngiyalibingelela lonke ngegama elihle lenkosi yethu Jesu. Ngithanda ukuba khumbule emuva unyaka ka1985 ngisengumbalisi esabelweni seCholocho kwelakithi eZimbabwe. Sasigade ibhasi ngalolo suku sicwele ebhasini ngisiya esikolweni. Phakathi komango ibhasi kwezwakala umsindo omkhulu omdumo wokudubuka kweviri. Lezwakala iviri kubum. Yaphuma ibhasi yahlanhlatha yangena iganga. Kwezwakala imsindo eminengi obaba labomama ababephakathi kwebhasi. Ngezwa obaba bebubula mayibabo. Ngezwa omama safa thina safa mayibabo. Ngezwa elinye ilizwi likababa mhlawumbe wayesazana lomchayeli. Ngezwa ngelizwi elangani lizothile lizinzile uthi ibambe gumbo ibambe gumbo ibambe gumbo. Masinyazana wayeseyibambile ugumbo yama ibhasi. Isimile ibhasi waphuma umchayeli lathi saphuma ngabona abantu besiya kugumbo bembabaza bebonga besenza konke abangakwenza. Wayeseyibambile ibhasi ugumbo. Khuluma ngani ke ngale indaba zihlobo zami ezithandekayo. Mhlaba siphile esikhathini lapho sizwa khona omdumo omkhulu wesifo esihlasele umhlaba esisibiza ngokuthi i-coronavirus COVID-19. Lo mdumo osuphambule indlela yomhlaba esiyejayeleyo. Ngiyezwa ukukhala kwamakhosi, ngiyakuzwa ukukhala kwabobaba, ngiyakuzwa ukukhala kwabomama, ngiyezwa ukukhala kwabantwana bonke belila maye 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 safathina. Kodwa nanti ilizwi elinthokozisayo lalo owazana lomchayeli. Ngiyamuzwa uthi Nkosi Jesu ngiqhuba. Ngiyamuzwa esithi Baba ngiziletha kuwe akula omunye. Ngiyamuzwa esithi ngiyamuzwa umsindisi engibiza endlebeni athamazwi nsuku zonke ungilandele. Ngiyamuzwa omunye ehlabelela esithi Jesu umsindisi wami uyingoma yami nguwe isithanda sami phakathi kwezinhlupheko. Ngiyayizwa imsindo nxa umhlaba usuphakathi kwesimo ophakathi kwaso. Ngiyabezwa abantwana bakaThixo abamaziyo umchayeli. Ngiyabezwa abantwana bakaThixo abamaziyo uJesu. Ngenxa lokho zihlobo zami ezithandekayo ngithanda ubana ngilethe umthandazo olethemba. Ngithanda ubana ukhuleke lami alubana sibonga ubana siyamazi oyiphetheyo asikhuleke sonke. Nkosi yethu ethandekayo, siphila emhlabeni lapho uhambo lomhlaba olungasamanga kuhle khona. Dubukile umkhuhlane wecorona, hlasele eMpumalanga, hlasele eNtshonalanga, hlasele eNingizimu, hlasele eNyakatho, mazwe wonke Nkosi ogubuzele lumhlaba. Kodwa ngiyabonga ukubana siyamazi owuchayelayo lumhlaba. Ngubani ophethe lumhlaba, ngubani ohleze esihlalweni. Nkosi yami ethandekayo, nguJesu ohleze esihlalweni. Ngiyalizwa ilizwi lisithi bambe Jesu, ubambe Jesu, bambe umhlaba Jesu. Nkosi Jesu ngiqhuba. Ngiyamuzwa umama ngale uyakhuleka uthi Nkosi Jesu siqhube phakathi kwamalingo. Nkosi yami ethandekayo, siyabonga ngoba lumhlaba kawudiyazela wodwa, udiyazela lo mchayeli. Ubambile uJesu, awungeke wamphunyuka ngoba kakumjumanga ukudubuka komkhuhlane wecorona virus, ukudubuka kweCovid-19 kakumjumanga uJesu. Uhlezi esihlalweni, ubambile umhlaba. Babusisiwe abazathemba igama lika Jesu. Siphathiseke Nkosi nxa ilizwi esingena kilo kathesi liza sidonsela esihlalweni sethemba. Hamba lathi Nkosi udumo lobukhosi amandla lokubongwa bese kubuyela ngakuwe ngokufanele egameni lakho siyakhuleka. Amen. Khangela lami encwadini kaSambulo ngo-22 incwadi yokucina eBhayibhelini, lesahluko sokucina eBhayibhelini. Ngifisa ukubana ngithi njengoba uGenesis
esivezela ngokuqalisa kwezinto, uSambulo usivezela ngokuphetha kwezinto. Ncwadi kaSambulo yalotshwa ngesikhathi lapho abantwana bakaThixo babekhangelane lezi nhlupheko. Yikho lolobayo uthi yena lezi zinto ozibona manje zilobe ngoba zikhona ezinye ezizayo. Kulezigaba ezintathu, izinto esezedlule, izinto ozibonayo, lezi zinto ezizakwenzeka ngemva kwalokhu ziyinhloso lenjongo yencwadi kaSambulo. Yikho ke funda lami ke le incwadi yeziphetho, incwadi yeSambulo. Sikhangela ke isahluko sama-22 ivesi ngelamachumi amabili ngechumi elilodwa lambili, chapter 22 ivesi ngu-12 ibaleka kanje: Khangela ngiyeza masinyane. Ngifisa ukuma ngibe khonapho. Khangela ngiyeza masinyane yisihloko senkulumo yami ngaleli thuba. La mazwi aphindiwe futhi evesini eyandulela ivesi ye-12 inguvesi 7 ivesi lesikhombisa. Aphindiwe futhi athi khangela ngiyeza masinyane. Ungezwa amazwi ephinda atsho ukuqakatheka komumo, atsho ukuqakatheka kwesehlakalo. Khangela, bheka, aletha imicabango yakho kulokhu okumele kwenzeke ngesizathu sokuthi kakumelanga lokhu kukujume, kumele kukuthole uqaphele, kumele kukuthole uphapheme, kumele kukuthole ulungiselele. Khangela ngiyeza masinyane. La ngamazwi alotshwe yinceku kaThixo uJohane. Nxa ewaloba uwathola manqamu evela emlonyeni kaJesu, ngoba ngale kuzahluko zakuqala zencwadi kaSambulo uthi ilizwi engalizwayo lalinjenge lophondo. Kulilizwi ayelejayele uJohane, kulilizwi likaJesu, ngoba uJohane wayelejayele ilizwi likaJesu, ngoba ilizwi likaJesu lilizwi elinxusayo, lilizwi elihlezi linxusa. Yikho lisithi wozani kimi lonke elikhatheleyo ngizokuliphumuza. Ilizwi likaJesu liyanxusa, yilo elikhulumayo ke kuSambulo ngu-12. Lilizwi elifanayo elikhulumayo lakuSambulo ngu-7 elithi khangela ngiyeza masinyane. Lilizwi likaJesu. Zihlobo zami ezithandekayo, ukuza kukaJesu kulezibonakaliso ezikwandulelayo. Esinye yezibonakaliso esiphakathi kwazo ensukwini zanamhlanje isibonakaliso esilotshwe encwadini kaLuka isahluko se-11 21. Nxa ufunda sahluko ngu-21 amavesi 26 27 28 sikhuluma ngokwesaba lesi sahluko. Sithi sona ngenxa yokubona okuzayo emhlabeni, ngenxa yalokhu okuthatha indawo emhlabeni, kuzaba lokwesaba okukhulu. uLuka ukhuluma ngokwesaba esiphakathi kwakho namhlanje njengezizwe. Umhlaba ucwile phakathi kokwesaba okukhulu, ngoba kakho oleqiniso lokuzayo ngemva kwalokhu esiphakathi kwakho
kwakho kuyasesabisa, esiphakathi kwakho kuyasethusa, kwethusa omama, kwethusa obaba, kwethusa izizwe. Asikwazi okuzakwenza ngemva kwalokho. Ukwesaba ke esiphakathi kwakho emhlabeni kuyisibonakaliso esikhulu sokuza kukaJesu njengokutsho kwelizwi lakhe. Kuza kwesibili kukaJesu kakuzi kuza ngokuthula omhlaba ungaphaphanyiswanga, ungabonanga izehlakalo ezinhlobonhlobo ezithintiweyo lilizwi likaThixo. Ukwesaba esiphakathi kwakho kuyisiqiniselo sokuba leli lizwi elithi bheka, khangela, ngiyeza masinyane liza kugcwaliseka. Wesaba esiphakathi kwakho kumise inghambo eziningi. Kulezi hlobo ebesizikhangele ubana ziza kuvela endaweni ezithile, kazisenelisi ukuza lezo nghambo sezivaliwe. Nxa sikhangela njalo lemingcwele yamazwe esiphila phakathi kwawo asevaliwe, bakhona abangeke bafika lapho esikhona. Lathi inghambo zethu zokuya lapho kade kumele siye khona noma bekuqakathekile ongakanani sezivaliwe lezo nghambo. Kodwa ke namhlanje ngifisa ubana ngiveze ukubana kulo hambo okumele luthathe indawo olungeke lavalwa noma yisiphi isehlakalo. Uhambo lukaJesu esiza lapha emhlabeni alungeke lavalwa noma yiwuphi umgoqo. Lolu luhambo ingabe isehlakalo esiqinisekileyo esiza kuthatha indawo, ngoba umnini wohambo ukhulumile, njalo umnini wohambo ngumdali wezizwe, ngumniki wempilo, nguye kanye othi ngingu alpha lo omega. Kuvesi 13 ngingokuqala lokugcina. Nxa esithi yimi engasungula izinto, nguye njalo ozakuphetha izinto, umqalisi lomsunguli. Uthi bheka, ngiyeza masinyane, bheka, ngiyeza emhlabeni, bheka, ngiyeza kuzizwe zonke. Nxa sifunda kuSambulo 1:7 amazwi afanayo ayathintwa kuSambulo 1:7 efithizela ukuza kukaJesu, efithizela lolu hambo olungeke lwamiswa ngitsho ngamandla obubi. Kakula mkhuhlane ongamisa lolu hambo, asikho isehlakalo esingavala lolu hambo. Ayalotshwa ke amazwi Sambulo isahluko sakuqala ivesi ngelesikhombisa ithi yona, khangelani uyeza lamayezi, amehlo wonke aza kumbona, labo bonke abamgwazayo, lezizwe zonke zomhlaba ziza kulila ngenxa yakhe. Ikufitizela ukuba lesi sehlakalo, zihlobo zami, asingeke savalwa noma yiwaphi amandla. Akulampi engavala lesisehlakalo, kakula mkhuhlane ongavala lesisehlakalo, kakukho ngaphansi kwelanga langaphetsheya kwelanga okungavala isehlakalo sokuza kukaJesu njengokutsho kwakhe. uJesu uyeza masinyane. Ilizwi okumele silizwe empumalanga, silizwe entshonalanga, silizwe eningizimu, silizwe ngitsho lasenyakatho, lilizwi lokuza masinyane kwenkosi yethu uJesu. Lilizwi okumele lizwiwe ngamazwe wonke omhlaba, izizwe zonke zomhlaba, ikakhulu ngesikhathi esinjengasolesi. Umhlaba kumele
uphathanyiswe uqaphele isehlakalo esikhulu sokuza kukaJesu njengokutsho kwelizwi lakhe. uJesu uyeza masinyane. Ngithanda ukuthinta izinto ezisikhombisa ezenza ukuba uJesu aze kulomhlaba. Kungani uJesu kumele aze kulomhlaba? Lithini ilizwi likaThixo? Ithini iBhayibheli ngenjongo yokuza kukaJesu? Nxa esithi khangela ngiyeza masinyane, ulandani uJesu? Kuyini okuyinjongo yokuza kwakhe uJesu? Encwadini kaMateyu isahluko ngu-24 iverse ngu-31, lo Marko ngu-13 iverse ngu-27, sifunda injongo yokuqala. Kungani uJesu esiza? Uzokwenzani uJesu? uMateyu ngu-24 verse ngelika 31 uthi yena, iza kuthuma izithunywa zayo ngokukhala okukhulu kophondo, ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni eminye kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye umkhawulo. uJesu oza ezokuqoqa abakhethiweyo bakhe. Isizathu sakuqala, kungani uJesu esiza? Kungani ngisithi woza Nkosi Jesu? Kungani kufanele ukubana njengezizwe siqaphele ukuza kwaJesu? Kungenxa yokubana uJesu uza ukuzoqoqa abakhethiweyo bakhe. Uyafakaza futhi uMarko kungani uJesu esiza kusahluko 13 iverse ngu-27. uMarko uthi yena, iza kuthuma inkosi leyo izithunywa zayo iqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni emine kusukela emikhawulweni yomhlaba kuze kube semikhawulweni yezulu. uJesu ulabantu bakhe kumazwe wonke omhlaba. Ulabantu bakhe abakhethiweyo, ulabantu bakhe abamkhethileyo ngezinye indlela. Kuqakathekile esikhathini esiphila kiso wazi ukuba ulobudlelwano bani loJesu. Kambe uJesu uyamazi na njengaye ophethe izehlakalo zalomhlaba? Kambe uJesu uyakwazi na? Kambe liyazana na loJesu? Ngoba ukuza kwakhe kule njongo enkulu yokuzoqoqa abakhethiweyo bakhe ngasempumalanga, ngasentshonalanga, ngaseningizimu la ngasenyakatho. Uza kubaqoqa kumagumbi omane omhlaba, ngoba ngabantu bakhe abakhalayo izikhathi zonke besithi koze kube nini Nkosi. Ngiyezwa ukukhala empumalanga, ngiyakuzwa ukukhala entshonalanga, kukhona ukukhala enyakatho, kukhona ukukhala eningizimu. Nxa kulokukhala Nkosi, sekoba nini ungafikile na ukukhazimula kwakho kuqhamuke kwabakho? uJesu uyeza masinyane, ukusa kuyeza masinyane ukuba uJesu athabathe abakhe. Ngiyafisa ukuba sengathi mina lawe singamazi uJesu. Zinsuku zokubana simazi uJesu, ngoba impilo isekwazini omnini wempilo. Ezinsukwini esiphila kizo, lapho esingelaqiniso lakusasa, lapho imikhuhlane iqhamuka lapha lalapha, lapho imikhuhlane isiza noma ngayiphi indlela, ngiyakukhuthaza
ngiyakukhuthaza ngayonale intshumayelo, ngiyakukhuthaza ngawona lamazwi ukuba zuza uJesu, obamazi njengomngani wakho, obamazi njengesihlobo sakho esikhathini esinjengasolesi, oba lobudlelwano obuphilileyo lo Jesu njengomsindisi lenkosi yakho. Okwesibili, ulandani uJesu. Nxa sifunda kuFiliphi 3 iverse 10 lo-11, sihlanganise lo Petro wokuqala 1 iverse ngelesithathu verse 3, sihlanganise futhi labaseThesalonika bokuqala isahluko sesine 4 iverse ngelechumi lane 14. La amavesi asitshela ukuba uJesu ikhona injongo yesibili enza uhambo lwakhe luthathe indawo, enza ukuba uhambo lwakhe lungehlulekiswa noma isiphi isehlakalo. Nxa sifunda ke lama vesi engiwavezileyo, uFiliphi 3 verse 10 lo-11 uthi yena, ukuze kuthi uba kungenzeka ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo, ukuze ngimazi yena, verse 10, ukuze ngimazi yena lamandla okuvuka kwakhe, ngihlanganyele ezinhluphekweni zakhe, ngimfuze ekufeni kwakhe, verse 11, ukuze kuthi uba kungenzeka ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo. Ulandani uJesu? Okwesibili nanku, uJesu uzovusa abafileyo. Akukhathalekile ngifele ngaphi, ngife nini, aluba ngimazile uJesu njengomsindisi wami, ukufa kakuyikubhala ichatha lokugcina empilweni yami. Ukufa kakusoze kube lamandla okungigcina kokuphela engcwabeni lami. Kungaze kuze ngayiphi indlela ukufa, ngilethemba lokuba ukuza kwesibili kukaJesu kuza kuphethe ukuvuka kwami ekufeni. Zwana ubona uPetro wokuqala nxa esengeza kulamazwi engiwafundileyo uthini? Petro wokuqala isahluko ngu1 iverse ngu3 uthi yena uPetro wokuqala, kabongwe uNkulunkulu uyise wenkosi yethu Jesu Kristu, owasizala kutsha ngesihawu sakhe esikhulu, ukuba sibe lethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaKristu Jesu kwabafileyo. Zihlobo zami ezithandekayo, ukufa kwabakhethiweyo, ukufa kwabamkhethileyo uJesu kakulamandla okuba kubagcine kuze kube phakade. Jesu uthembisile, uvukile ethuneni. uJesu ukunqobile ukufa ngesizathu esifanayo. Labo abakhethiweyo bakhe noma sebefile, uJesu uyeza ukuzobavusa emathuneni. uJesu uyeza ukuzovusa ababulewe ngu-COVID-19. uJesu uyeza uzovusa ababulewe i-HIV AIDS. uJesu uyeza ukuzovusa ababulewe izimpi. uJesu uyeza ukuzovusa ababulewe imikhuhlane eminingi etshiyeneyo. uJesu uyeza ukuzovusa ngitsho lalabo abafele ezingozini ezitshiyeneyo, lalabo abakhukhulwe ngamanzi. Kakukhathalekile ukuba
ubana ukufa kufike ngayiphi indlela endlini yakho awukhathalekile ubana impilo yakho isuke ngayiphi indlela emhlabeni kodwa isiqiniselo nansi ngokuvuka kukaJesu silethemba eliphilileyo lokubana uyeza omsindisi iyeza inkosi yamakhosi ukuzovusa labo abafileyo yikho esithi ungesabi ngoba nginguye owayefile kodwa sengiphila kuze kube nini lanini. Basethenza bokuqala ngu4 iverse ngelika 14 uthi yena lapha ngoba sikholwa ukuthi uJesu wafa wabuya wavuka ngokunjalo ke uNkulunkulu oza kubavusa ngaye uJesu labo asebefile. Zihlobo zami ezithandekayo, ukufa kakulamandla okukugcina ethuneni kuze kube phakade. Uyeza uJesu, ukuza kwakhe yikuba azongihlanganisa lezi hlobo zami esehlukaniswe ukufa. Asikwazi ukubona inengi lethu sizafela ngaphi mhlakabani kutheni, kodwa ke esikwazi kakuhle engifisa bona ngikufitizele enhlizweni zethu sonke yikuba alubana simkhethile uJesu saba lobudlelwano laye mhla esiza uJesu ujonge ubana azokuvusa lapho ofakwe khona ukufa esikwesabayo namhlanje saze senza konke okumele sikwenze sizama bona sikuvikele. Umhlaba kawulamandla okuxotsha ukufa ngoba ilizwi lithi wena Adam ngenxa yokona uza kufa lokufa kasilamandla okukunqabela ukufa, kodwa sikwazi kakuhle yikubona silamandla okukunqoba ukufa ngoJesu, silamandla okuvuka kwabafileyo ngoJesu. Okwesithathu uJesu uyeza. Philippi 3 iverse 21 ngimhlanganisa labaseKorinte bokuqala ngu15 iverse ngu51 lo52. Mhlanganisa futhi labaseThesalonika bokuqala ngu4 verse ngu17 ithi incwadi kaThixo nxa isibekela kakuhle ngokuza kwesibili kukaJesu. Injongo yesithathu yokuza kwakhe uJesu yeyeme kulama verse engwalethe lapha. Philippi ngo3 iverse ngelika 21. Philippi 3 iverse ngelika 21 uthi yena oza kuphendula isimo somzimba wethu wasemhlabeni ufane lomzimba wakhe olenkazimulo ngamandla awaphiweyo ukuba azehlisele ngaphansi kwakhe zonke izinto. uJesu uza ukuba azoguqula lokwamukela bonke abangcwele. Yona leke imizimba yethu efayo uJesu uyeza ukuba azoyiguqula ibe imizimba efuze owakhe. uJesu ongafiyo, kuye olamandla, kuye olenkazimulo, kuye ophila kuze kube nini lanini. Kakube kuye udumo lenkazimulo lokuhlakanipha lokubonga ngoba yena uqobo lwakhe kafi. uJesu kafi. Injongo ke esiza yikuba azoguqula imizimba yethu le efayo, imizimba yethu le enanyathelwa ngamagcikwane emihlobohlobo, imizimba yethu le ebolayo. uJesu ujonge ubana azoyiguqula ifuze umzimba wakhe ongcwele ongafiyo. Lokhu sikuhlanganisa sikuthatha labaseKorinte bokuqala isahluko ngesika 15 iverse lingu55 51 lo 52. abeKorinte bokuqala
Sahlong 15 verse 51 uthi yena, khangelani ngilitshela imfihlakalo, kasikufa sonke kodwa siza kuphendulwa sonke. 52 ngesikhatshana ngokuqwayiza kwelihlo ekukhaleni kophondo lokugcina, ngoba uphondo luza kukhala, abafileyo baza kuvuswa bengela kubola, thina siza kuphendulwa. Themba elimangalisayo lelibusisiweyo okuba kuzathatha ukuqwayiza kwelihlo ukuba lumzimba obolayo wembathiswe ukungaboli ufuze kwaJesu. Okwamanje lumzimba kumele ngiugezageze noma ngayiphi imithi, ngoba ungumzimba ongananyathelwa yikuphi okungawudonsele kufeni. Kodwa ke uma uJesu esebuyile, wona lo mzimba engiwazi ubola uza kuguqulwa ube ngumzimba ongaboliyo. AbaseThesalonika bokuqala ngu4 iverse ngelika 17 uyafakaza njalo ngalokhu okuba yona le mzimba kumele yembathiswe ukungaboli. AbaseThesalonika bokuqala ngu4 iverse ngelika 17 othi yena, thina ke esisasele sizahluthinelwa kanye labo emayezini, sihlangabeza inkosi emoyeni, sihlale layo kokuphela. uJesu uzokuguqula lemzimba hathi eyichiye emhlabeni. Nxa iguqulwa lemzimba uyayamukela emoyeni emkhathini, ngoba nguye othe ngifisa ukuba lapho ngikhona lani libe khona. Lapho uJesu akhona ekhaya likaBaba, othe ikhona indawo yomuntu wonke kulezindlu eziningi, ufisa wena ube khona Ndlovu, ufisa ube khona lawe Moyo, ufisa la ube khona Sibanda. uJesu ufisa ube khona lawe Siphiwe, uJesu ufisa ube khona lawe John. Uthi yena ngizokwamukela sengikuphe umzimba omutsha ongelakho ukubola. Ngalokho ngithi woza Nkosi Jesu, ngalokho ngifakaza ngohambo okumele uthathe indawo, uhambo lukhulu lweminyaka lokuza kwaJesu ezothatha abakhe. Xa silanda okwesine, kwini uJesu akulandayo okwesine? Njabulo ngo6 iverse ngelika 10 ngihlanganisa lo verse ngu15 lo 16 kuNjabulo ngo6, amavesi la amathathu. Verse lechumi lithi lona, bamemeza ngelizwi elikhulu besithi, Nkosi ebusayo engcwele leqotho, koze kube nini? Ungaphonisisi uphindisele igazi lethu kulabo abakhileyo emhlabeni. Ububi bengame umhlaba, abenza okubi bengame umhlaba, abachitha igazi labantwana bakaThixo bagcwele umhlaba. Ububi busemakhoneni wonke. Kuyini uJesu okumele akulande? uJesu kumele azomisa ububi lokwenza ububi, azomisa amandla obubi, azomisa lababi. Yikho verse 15 lo 16 esithi, amakhosi omhlaba, lezikhulu lezinduna, labanothileyo, labalamandla, labo bonke abayizigqili labakhululekileyo bacatsha ezimbalwini laphakathi kwamawa ezintaba. Verse 16 besithi ezintabeni
enyaweni welani phezu kwethu elisifihle emehlweni akhe ohlezi esihlalweni sobukhosi lasolakeni lwewundlu. Zihlobo zami, uJesu yeza. Bakhona abakhuthalele ukwenza okubi kuzigaba zethu zonke zokuphila. Abanye benza okubi beyizigqili benjalo, abanye benza okubi bekhulekile benjalo, abanye benza okubi belamandla benjalo. Ngezigaba zihlobo zami ethandekayo, ububi busuka kwesinye isizwe kuye kwesinye isizwe, komunye umkhawulo kuye komunye umkhawulo, ngabantu abangasahloniphi indalo kaThixo, abantu abangasaqakathekisi impilo, abantu abeyisa abanye, abantu abakhangela abanye phansi. Zihlobo zami ezithandekayo, uThixo uyabathanda abantu bakhe. Wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Kasithandanana nizihlobo zami ezithandekayo, ungakwenzi okubi komunye umuntu ngoba kakho ofisa ukuba laye enzelwe okubi. Kangenze komunye okuhle lami engifisa kwenziwe kimi lasemulini yami. Kangingenzi engakufisiyo lami ubona kwenziwe kimi, kangingenzi engakufisiyo ubona kwenziwe emulini yami. Khangela umuntu njengesidalwa esiqhakathekileyo, njengesidalwa esinesithunzi, esinesizotha okumele siphiwe indawo lelungelo laso. Umuntu uqhakathekile phambi kaThixo. Yikho ke bonke abenza okubi, bonke abangaqhakathekisi umuntu, ithi yona iBhayibheli, uJesu yeza. Khangela ngiyeza masinyane. Ungalindeli ukubana umiswe nguJesu, kodwa ke zinikele kuye, ujiye imisebenzi yakho emibi, ujiye imicabango yakho emibi, ubuyele kuJesu oza kuba lomusa kuye. Ngoba babaseThesalonika besibili isahluko sesibili ivesi ngelika 8 uthi yena uzaphindisela kwabangamaziyo uNkulunkulu lakwabangalaleli ivangeli lenkosi yethu uJesu. Lapho okuthunyelwa khona ivangeli kuthi umuntu kachiye ububi, kachiye ukwenza okubi, la ehlukane lamandla obubi, abuyele kuNkulunkulu. Yikho nxa uJesu siza, uza ukuzophindisela labo abangalaleli ivangeli. Awungeke wachumayela ivangeli ukholwe kuJesu uqhubeke usenza okubi. Ivangeli liyakunqanda ezenzweni ezimbi. Ivangeli liyakunqanda ekufithizeni phansi abanye abantu, ekubakhangeleni phansi. Ivangeli liyambumba umuntu. Ivangeli liyasibumba isizwe. Ivangeli liyasibumba isigaba kube isizwe esibambeneyo, esilokuthula, esihloniphanayo, isizwe esinobuthungameli obumesabayo uThixo. Yikho hlobo zami ethandekayo, singalindeli ukuza kukaJesu, ngoba esesiza sesiza ezophindisela, ezomisa bonke ububi esibubonayo lapha emhlabeni. Jesu nxa esiza oza okwesihlanu, isizathu sesihlanu yilesi, oza ukuzophakamisa ubuNkulunkulu lamandla akhe. Efesu 3 ivesi 10 lo 11 ngihlanganise labaseKorinte besibili 5 ivesi ngelika 19. uJesu uza ukuze azophakamisa amandla obuNkulunkulu. uNkulunkulu osehlinzelwe ezibini, uNkulunkulu ongasaziwa, uNkulunkulu ongananzwayo, uNkulunkulu abantu abangasilandaba lokumlalela, abangasilandaba lokumkhonza. uJesu uzoveza ukubana uNkulunkulu nguye umdali, nguye okuqala, nguye okugcina, nguye umlawuli, nguye owathi akube khona, nguye njalo oza kuchabalisa bonke. Abasefesu 3
iverse ngu-10 lo-11 uthi yena lapha, ukuze ngebandla imibuso lamandla asezulwini yaziswe konke ukuhlakanipha kukaNkulunkulu. Lokhu kwakusiya ngecebo elingela kuphela alenze ngoKristu Jesu inkosi yethu. Jesu uze uzobonakalisa uba amandla kaNkulunkulu amisa izinto esizibonayo lesingaziboniyo ayeme ekuhlakanipheni kukaThixo. Nguye yedwa olokuhlakanipha, nguye yedwa olamandla. Khonoko sithobo sami ezithandekayo, uJesu yeza ukuzokuveza ubana nxa ukuhlakanipha komhlaba kungelamandla ukuqeda ububi, nxa ukuhlakanipha komhlaba kungelamandla ukuqeda imikhuhlane, nxa ukuhlakanipha komhlaba kungelamandla okuqeda yonke into elwisana lentokozo yomuntu. Uyeza uJesu olokuhlakanipha kukaNkulunkulu ukuze aphakamise ubuNkulunkulu lamandla obuNkulunkulu. Uthi yena kwabaseKorinte besibili isahluko sika 5 iverse ngelika 19, okuyikuthi uNkulunkulu wayekuKristu ukubuyisana lomhlaba, engababaleli iziphambeko zabo, lokuthi wanika thina ilizwi lokubuyisana. uNkulunkulu nguye yedwa olamandla okubana buyisane izinto zonke zihambelane. Ubutha bunenge emhlabeni, abantu sizitha, ngitsho izitha zemvelo, okungenza ngithanda imvelo, sithandane lemvelo, kube lokuthula umhlaba wonke, kungabi khona ukuxokozela. Kudinga amandla kaNkulunkulu, kudinga ubuNkulunkulu. Yikho uJesu esiza ukuba azotshengisa ubana nguThixo kuphela ongakhipha ubutha bonke obusebantwini, ubutha bonke obusemvelweni. Namhlanje imvelo iveza ameva, yaveza yonke into ebalekelwa ngumuntu, esatshwa ngumuntu, kepha nguThixo kuphela ongathintitha bonke ubutha ekuzeni kukaJesu ozayo masinyane. Lalela isizathu sesithupha kungani uJesu kumele aze. Yini esithi khangela ngiyeza masinyane? Kambe ulandani uJesu? Okwesithupha kweyeme encwadini yabaseRoma ngu8 iverse ngu19 lo21. Lama verse alandelayo Isaiah 65 iverse ngelika 17, uIsaiah ngu66 iverse ngelika 12. uPetro wesibili iverse isahluko ngesesithathu 3 iverse ngelika 13. Ngicine ngoSambulo ngu21 iverse ngelika 1. Okwesithupha kuyini uJesu akulandayo? Kayisitshele incwadi kaThixo kwabaseRoma ngu6 iverse ngelika abaseRoma ngu8 iverse ngelika 19 lo 21. Iverse ngelika 19 lithi lona, verse 19, ngoba okudaliweyo kulindele ngokulangatha okukhulu ukwambulwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Verse ngelika 21, lokuthi lokho okudaliweyo kuza kukhululwa ebugqilini bokubhubha, kuzuze inkululeko lenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu. uJesu ulande ukuba azolungisa umhlaba, awubuyisele esimeni sawo sayizolo mhla ewudala, ngoba wawudala ulungile, wawudala kungekho kububulayo. Kodwa yonke indalo namhlanje iyabubula, konkana kuyabubula, kuyayifuna inkululo. Izihlahla ziyabubula, ziyayifuna inkululo. Izinyoni, izinyamazana, umkhathi, umoya uyawufuna inkululo. Konke okudaliweyo kuyabubula. Ngitsho lo muntu belo
yena ngokwakhe uyabubula uyayifuna inkululo. Sikhangele umhlaba okukhona ukulunga, sikhangele umhlaba okungekho izinto ezikhona namhlanje. Kungani ke uJesu esiza uIsaiah ngo65 iverse ngelika 17 uthi woza Nkosi Jesu. Kungani kumele uJesu aze? Verse 17, khangela ngiyadala izulu elitsha lomhlaba omutsha, izinto zakuqala kazisayi kukhunjulwa, kazisayi kuphinda zifike engqondweni. Hlobo zami ezithandekayo, kugcwele yonke into embi engcolise umhlaba. Khathi ungcolile, phansi lingcolile, yonke into lapha umuntu ahamba khona kungcolile. Kayikho indawo esingathi le indawo indawo ehlambulukileyo. Amazwe wonke ayakhala ngokonakala komkhathi. Umkhathi utshintshile, climate change, indawo yonke izinto kazisahambi ngemvelo yakhe uThixo ayidale ubana ibe yona. Yonke into igenqukile ingenye indlela. Kudinga ukuza kukaJesu ukubana azomisa lezi zinto esiphila phakathi kwazo, azoncibilikisa wona lo mhlaba, azoncibilikisa lawona lo mkhathi, adale njengezwi lakhe uzulu elitsha lomhlaba omutsha. Lokhu siyakuthola futhi kuIsaiah 66 iverse lika 22 uthi yena njengalokhu iphezulu elitsha lomhlaba omutsha engiza kukwenza kuza kuma kokuphela phambi kwami, kutsho inkosi, ngokunjalo inzalo yakho lebizo lakho kuza kuma kokuphela. Ukuza kukaJesu kuzolungisa, kuzobuyisela umhlaba emumeni wayizolo, umhlaba ongela sono, umhlaba ongela kufa, umhlaba ongela kukhala, umhlaba ongela mikhuhlane, umhlaba ongela buyanga, umhlaba ongelazo zonke izinto ezikhathaza zidiliza intokozo yomuntu. uPetro wesibili isahluko ngesesithathu iverse ngelika 13 uyafakaza futhi lapha kuPetro sahluko sesithathu iverse ngelika 13 othi yena lapha uPetro nxa esilobela. Petro wesibili sahluko sesithathu iverse ngelika 13 othi yena kodwa ngokwesithembiso sakhe silindele izulu elitsha lomhlaba omutsha okukhona kuwo ukulunga. Emhlabeni okungeke kube khona izinyembezi, ongasekho ukuchisa, ongasekho ukukhala, ongasekho ubuqili, ongasekho izinswelo, ongasekho ubuyanga, ongasekho ukugula, ongasekho izintandane, ongasekho abafelokazi. Emhlabeni okukhona ukulunga, okulabantwana bakaThixo abenza intando kaThixo, engasekho okhangelela omunye phansi. Ngokwesithembiso sika Thixo siulindele lo mhlaba, yikho uJesu kumele aze. Sambulo ngo21 iverse ngo1 uthi yena ngase ngibona izulu elitsha lo mhlaba omutsha, ngoba izulu lakuqala lo mhlaba okuqala kwase kudlulile, lolwandle lungasekho. Zihlobo zami ezithandekayo, uyeza uJesu ukubana alungisise imeko yezinto esibona namhlanje. Okokucina kwesikhombisa, kungani uJesu kumele aze? Kungani sithi khangela ngiyeza masinyane? Kungani ngisithi woza Nkosi Jesu? Okholwayo layovumayo athi woza Nkosi Jesu. Kungani sisitsho njalo? Ngoba seKorinto, ngoba seKolose bokuqala sahluko sakuqala iverse ngelika 19 ngithola khona la mazwi, ngoba kwaba kuhle kuNkulunkulu
ukuba ukuphelela konke kukaNkulunkulu kuhlale kiyo indodana yakhe onguJesu ozayo masinyane. Ukuphelela konke kukaNkulunkulu, ubuNkulunkulu bonke kwabakuhle kuThixo, ukubana bonke ubuNkulunkulu lengqondo yonke lecebo lonke likaNkulunkulu liphelele kuJesu. Uverse 20 abesithi lokuthi ngayo indodana yakhe uJesu onguNkulunkulu, ngayo abuyisane lezinto zonke ezisemhlabeni loba ezisezulwini, enze ukuthula ngegazi lesiphambano sayo. uJesu ngokwesikhombisa uza ukubuyisela ukukhulumisana kukaNkulunkulu lendalo yakhe ehlukene layo kwamanje. Ngeke akhuluma lami uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu bakhe ngiphile. uNkulunkulu uyalangatha, uyafisa ulecebo lokubana ngonye usuku ngike ngikhulume laye, ngimbona ngamehlo, ngike ngihlale laye, abe nguNkulunkulu wami, ngibe ngumntanakhe, ngimbiza ngokuthi baba, hathi ngikhulumisana laye ngemthandazo, hathi ngikhulumisana laye ngamavesi, kodwa ngikhulumisana laye sengihlezi laye endaweni yakhe yobuNkulunkulu, ethenteni lakhe, ethempeni lakhe ngoJesu. uJesu yeza ubana azobuyisana lendalo kaThixo, abantu abasemhlabeni labantu abasezulwini, indalo kaThixo yonke esemhlabeni lesezulwini ibuyisane lo baba wethu osezulwini. abaseKorinte besibili isahluko ngu5 iverse ngu20 uyafitizela futhi ngendlela efanayo kungani uJesu kumele aze. abaseKorinte besibili ngu5 iverse ngelika20 othi yena, ngakho ke sizithunywa zikaKristu okuyikuthi uNkulunkulu uyalincenga ngathi, lathi siyalincenga esikhundleni sikaKristu sithi buyisanani lo nkulunkulu. Hlobo zami ezithandekayo, nxa ngikhuluma phambi kwakho ngaleli hora, uNkulunkulu ukhuluma lawe ngami njengesithunywa sikaThixo. uThixo ukhuluma lawe ukubana buyisana lo baba emhlabeni oyibutha kuNkulunkulu, emhlabeni ophila abantu abafisa bana bebe izitha zikaNkulunkulu. uNkulunkulu ukhulumisana lawe baba, uNkulunkulu ukhulumisana lawe mama, uNkulunkulu ukhulumisana lawe mntanami, uNkulunkulu ukhulumisana lawe mfowethu. uNkulunkulu uyakuncenga ngaleli lizwi, uyancengwa, sancengwa nguThixo. Noma untule okungakanani, noma ucwile phakathi kobubo obungakanani, noma usemkhuhlaneni okuhlukuluza okungakanani, noma usemumeni omubo ongakanani, uyancengwa. uThixo uyakuncenga uma ulizwa leli lizwi liqondane lawe, nxa ulizwa usendlini yakho, nxa ulizwa usemoteni yakho, nxa ulizwa lapho khona, nxa ulizwa usendleleni, ngiyafisa ubana uzwe uNkulunkulu ekhuluma lawe ukubana woza kimi mntanami, uzulile kude kodwa woza, isikhathi sisesekhona esanxusa. Lungiselela ukuza kukaJesu ngoba nembala uJesu uyeza masinyane. Hlobo zami ezithandekayo, ukuza kwaJesu kuletha ithemba ngoba imnandi indaba endlebeni yesihambi esinguwe lami, esizule kude lo baba, esesihlutshwe imkhuhlane eyinhlobonhlobo, esidabula phakathi kwaleli yezi lika COVID-19 esingakwaziyo ubana liyasiqinisa ngaphi, kodwa sikwaziwe yilokhu, esikutshelwe yilokhu ukubana uyeza uJesu, uyeza umsindisi. Nxa esiza uJesu uzokuqeda uhlupho ocwile phakathi kwalo, uzobuyisa izihlobo labangani, uzobuyisa abathandwa, uzovusa abaleleyo,
akade bafa, uzolungisa isimo somhlaba, uzoguqula umzimba wami lo wesono ewembathise inkazimulo yakhe ukungafi, uzokuchabalalisa amandla obubi. Uyeza uJesu nxa esiza uzoqoqa abakhethiweyo bakhe, kugoqela lawe baba, kugoqela lawe mama, kugoqela lawe mntanami, kugoqela lawe mfowethu. Awukhathalekile ubana ngubani, ungaphi kwelizwe, nxa ulizwa leli lizwi umkhetha, umamkela uJesu njengomsindisi wakho, ulalo ilungelo lokubana nxa sikhala icilongo esize emkhathini, mina lawe simhlangabeze umsindisi, sithi nansi inkosi yethu ekade isayilindela isizile ukuba izosithatha. Ukuza kwaJesu kusilethela uthando. Kasithandane nezihlobo zami ezithandekayo. Ukuza kwaJesu kusenza ubana sidinge ukuphila impilo engcwele, siphile impilo egcwele intando kaThixo, sidinge ukuphila impilo yokuzehlisa omunye lomunye, ukhangele omunye umuntu, singehlukanisani ngemihlobo, singabandlululani ngokubana lo lokunengi, lo uyisinothi, lo uyisikhulu, lo ngumnyanga. Hathi sonke singabantwana bakaThixo, ngoba igazi likaJesu lachithekela sonke. Imikhuhlane kayikhethi muntu noma ngubani, uyahlaselwa imikhuhlane ngoba sonke sonile, sisilele enkazimulweni yakhe. Yikho ilizwi leli nxa ulizwa liyakuhlambulula. Sengathi ungafisa ubana inhliziyo yakho ingahlambuluka, ngoba kakho ongageza inhliziyo zethu ngaphandle kukaJesu. Ngilomkhuleko khathesi nje nxa ngiqeda hlobo zami ezithandekayo, ngilomkhuleko oqondane lawe, oqondane lathi. Lo mkhuleko nxa usiza kuwe, ngaza kuvule na inhliziyo yakho, ukhuleke kunye lami enhliziyweni yakho, lapho khona usithi Jesu nxa usiza uzothatha abakhethiweyo, ngicela bona ungangedluli msindisi. Nxa kubalwa abakhethiweyo, ngicela bona sengathi lami ngingaba ngomunye walabo ababalelwa kwabakhethiweyo. Aluba ulizwa leli lizwi njalo ukwamukela, uvuma ngenhliziyo yakho, uJesu khona manje uyakwamukela njengomntanakhe. Uma wenzile okubi noma kuyini, uJesu uyakuthethelela. Ngiyafisa ubana ngikhuleke lawe isihlobo sami lapho khona, aluba ngivala lo leli lizwi, alubana ngiphetha wona lamazwi, ngifisa ubana ngiphethe ngomthandazo wethemba, mthandazo okulethela ithemba lokulunga lokukholwa lokwamukela uJesu njengomsindisi wakho. Khuleka lami ngaleli thuba, asikhuleke. Olungile Baba, uqotho njalo uthembekile ngezikhathi zonke. Siyabonga ukubana emhlabeni omnyama kawusichiyanga sisemnyameni. Ilizwi lakho liyikukhanya, liyasikhanyisela ukuba lo mhlaba uqonde ngaphi. Lo mhlaba ugijimela okuhlangana lesehlakalo seminyaka esikuza kwesibili kukaJesu, lapho okulempendulo khona yazo zonke izinto ezihlukuluza umuntu wenyama. Nxa kungela mpendulo emikhuhlaneni eminengi ebhakile emhlabeni, uJesu uza lempendulo. Aluba kungela mpendulo ekufeni ekugcwele emazwe wonke, abantu esesisifa njengemiyane, njengempukane, uJesu ulayo impendulo. Aluba kungela mpendulo ebubini esebugcwele indawo yonke, abantu bekhuthele ekwenzeni okubi lasekufiselani okubi, uJesu ulempendulo. Nkosi yami ethandekayo, alubana sizibuza uba lo mhlaba odiyazela ngalindlela, lo mhlaba ongcwele kangaka, ngubani ozawuhlambulula na? uJesu ulayo impendulo. Siyabonga ukubana izwi lakho lisivezele konke. Mthandazo wami Nkosi munye, nxa ngiphetha yona le indaba, ngikhulekela umfowethu obelalele leli lizwi. Nangu Nkosi ulizwile ilizwi lakho, ngikhulekela umntanami
olilaleleyo leli lizwi, ngikhulekela ubaba olizwileyo leli lizwi, ngikhulekela umama olizwayo leli lizwi. Ungakhathalekile ungaphi komhlaba, khathalekile dabula phakathi kokuhlukuluzeka okungakanani, Nkosi yami ethandekayo, nxa elizwile leli lizwi ngiyakhuleka sengathi engaba lethemba emhlabeni ophelele lithemba. Nxa elizwile leli lizwi sengathi Nkosi kungagcwala uthando, abekwazi ukubana uyathandeka kuJesu, uyisithandwa sikaJesu omfisela impilakahle lobana into zonke zimhambele kahle. Nxa elizwile leli lizwi ubaba, umama, umntanami, umfowethu, udadewethu, ngiyakhuleka Nkosi sengathi ungamnika impilo ehlambulukileyo, impilo engcwele, umehlukanisele ukuza kwakho kumasinyane. Sengathi Nkosi yami ethandekayo ungaphila laye, ovule inhliziyo wamamukela uJesu njengomsindisi. Phila laye, udle laye, uhambe laye, ulale laye. Nxa icilongo likhala njengokuthi kwelizwi lakho likhala, mlimama othandekayo, abasempumalanga belizwa, basentshonalanga belizwa, abaseningizimu belizwa, abasenyakatho belizwa, bonke Nkosi, ungakhathalekile ukubana bafele ngaphi, bafenini, babulewe kuyini, bazalizwa lelo lizwi ngoba belizwile lithunyayelwa, belizwile lisabancenga, bazalizwa njalo noma sebabole emhlabeni, baza kuvuka ngenkazimulo engakhulumekiyo bekuhlangabeza Jesu. Ngiyakhuleka ubana mina lami ongisebenzisileyo ubana uncengane labantu bakho, sengathi ngahlangana lawe emkhathini, siyehlala lawe phakade lonke, ube nguNkulunkulu wethu, sibe ngabantu bakho. Sikhuleka ngethemba elimangalisayo elimiye kuze phakade, eleyeme egameni elihle elilamandla elikaJesu Inkosi yethu, elimiye kuze phakade. Amen.